Hello guys, nó tụi nó Phrung Kaham, Phrung Kaham channel lo cái tini bao đồ cái chung này lấy na tini cái anh rồi nó Aditya L1 rocket ní Kautma nó tùy sẽ sai cái này, cái chung cho tôi xíu bạn nó không nó xịt na, bom ya lại thằng này 2nd September 2023, bom September tàn ní nó cái sản lý máu, file ní 11:50 minute kun lịch chỉ, và số tini Aditya L1 mission tini India ní ISRO thoro bảy kia Satish Dhawan Space Center jingyo ke launch ke ha Aditya L1 mission abo mission ke salo thang bera ye abo salo ni tomung chamung aka abo salo mat tong abo rono thang ye nai khok nai research ke nai tu khok nai ni bo pandau ke ye abo Aditya L1 mission no ke buna ke hui sayom se chini India ni synchrono be ke ye ka bo ni bo pandau tini bo do ano kahama ke sisa explain ke eknari nai Aditya L1 mission le bungle brief o thangi sui nai akaro sui bungle msa borsiaro tongi nai aket ma no chongye bunole hui sayok phimi abo joto suni detail shono anro no sisa kahama ki Kaubru bai sai ke sayek nari nai kabo nibo pando naro abo no kaham ke simjue to asi ke naro video narai samoching katho yan jara nai to de abo ke naro kahama ki sai ke naro Kaubru bai video nai ye mchimai nai ke phaji to jon sale nai grana ke chungjo to sio chini Chandrayaan 3 mission bolai thane July talni nokha salchibri mawo chini Chandrayaan 3 mission bono talo hui sayok mo abo chungjo to sio ke abo dui no bong kaham krong ke ye talo thangi phono bon soft landing ke ha bro moha dera thang kori ke bon thangi klaye tawo bon talo thangi research ke to kya bodi ke ye bo talni bo September talni nokha salima uchi ha chini India ni synchron rao ba ISRO tho rao Indian Space Research Organization tho rao brao uchi ha Aditya L1 mission ye brao salo huisa ke ha salo thangi research kana ni bo pandawo inka bo rocket man bo pandawo inke bo L1 mission Aditya L1 mission bo bunoke puilawo chombo Aditya hyamole mani bo pando hyapi bini kauthe rolet mabunom chilagrana Aditya hyamoke bo Aditya hyamoke boke sal hyamse aboke Sanskrit kau baisi Aditya hyamoke Sanskrit kau bai sal hyamose nke L1 moke bo boke keha logres point boke salbo 14 di bai sal bonik charo keha saloko soya kosnis kawo ha saloko soya ko ake 14 din ke bosaka janjan charo keha salo tongye abo salo sole chung thangsu mai yat maming ke abo salo ke tungmi abo chungjo to sio tungmon ba panda chung salo le thangmaya inka abon ba panda abo mission rocket hu samoke abo ke bongke salo thangile klaya himbar ko salo ni sam jem sa jora samo thangmai abaso jorawo bung thangye je salno naisho maimon jorawo abo bini tungmono jomsi maimon jorawo tongye bung abo salno study khenai aboro thangye abo salo bung naiye aboro salot mat tongphi breke jorawo tungphi aboro ni atmosphere aro ni noba tungmo changma abo temperature no bung aro velocity ba bung aboro no ritaye nai carbon bo pando se bo Aditya L1 mission bunake phuisa yawo inke boro tre jong satha singke Chandrayaan 3 bai bo Aditya L1 mission ni kauno sayata singke Chandrayaan 3 ke bo ke salkur nei baise bungke thangi so yewo himba bo Aditya L1 mission bo bungke abo je bung thango nei ma jorawo aron jorawo so nei ma jorawo se bungke 125 days nokha salri jaha kholphe ba baso bungke sal nawnai aso jora nawnai aron jorawo thangi so nei ma ke borona ro chongpai tokna salole beke thangmai nai salole bungle thangmai ya tungye kle bai thanai ye ke jena rochungma abo Kaubru bo Aditya L1 mission abo buno hisamole bunle salo thangkhoi aro klai khoi aro bera ye naidinge buno hisamoya buno kya hui omo limit tongo ason jingo ason jarawo nung tongge aro salo nung tingsaye buno research kedi buno rutu khodi bintiot mat tong breke tong abo rono nung rutu ye jono information hiklai dinge chini India ni synchrono be khebo Aditya L1 mission buno ke puisa ye onse salo sole bunle thangi klai meya ke salo le jong sio jo tom sa tum tong ke abodi ko ni salo le ke ha ko thang meya ke tawan jarawo ke ha haktor phono ke ha country phono salo thangi group pheklaye beraye phaime mole ke ha ni mission phono naye no ya ko kabon bo pandawo salo thamene male impossible se ke ha parole thangmaya mami ke tungmon bo pandawo mission ponto jesa technology photina thane ar ko salo le draw meya aro bungtong thing so ha ne asike pa ha tungmo bai clay pa ye thap cha pai thane thap thap se mai biya ne ka budi ke se tungmon bo pandawo buno ke radius namye buno ke areas namye abo salo bukten jorawo thang singke msa jora ha singha singke abo bini tungmono bo chini technology ba bo chini
rocket bo chini mission ba bunot jom singmai abo tungmono jom singmai aba sona pa ha rita pa ye se chini singkro ro chongkhai chongsake pa ha chong pa ye se browse nami usawo bo Aditya L1 mission no khabon bo pandawo bo buno hisamoke ba Aditya L1 mission no hisamoke purthim bin jingyo jamawo 15 lakh kilometer baso ho bunok chalo hui saya o salo so yako salo so na asin ketre chongha charles ko tre bagdo box ning slide trek charles ko kha bo se 1.5 million kilometer ni jorawo ba 15 lakh ye borona rono sahasi ke strike kem jinai ba law khachra kilometer 15 lakh kilometer baso ho ni jorawo thangi se bungkaro thangi na yinai sanno mami ke cho purthim bio baso skans kangro research ke mo asin ke purthim bincho se ke ha durpin bai ke ya bo nayak ni ma sarno ne ni ma abo ro be ke se jini scientist ro research ke mo bango imbar fo abun ya go ke technology tre hayung ro technology churu mo ya go ke space ro ta bodi mission ro kono tre jaga chi poisa ha america ni japan ni abodi ke ba ma country kono poisa bo sar po ke ha fo salo gre ke so mai ke apo kri ko je ta chini Aditya L1 mission buno hui sa mo dekhe no pa ha ke ha radius ke ha jaga stame ke area stamye abron jorao se ims lai abron jorao se bro chongye hui sa ye aron jorao se research keriyo ke sem abodoi chini bo Aditya L1 mission hui sa mo ko abodoi no bung aboro wo thangye ke bo chini Aditya L1 mission bai bung bai paloi sa mo ke 7 payloads jamawo instrument mungsning bin thio tongo ke Chandrayaan 3 ni kauno satha sin ke Chandrayaan 3 ke mane mung tham chok se jamawo sa ya o aboro ke Chandrayaan 3 sa mo ke kya ke propulsion module kya ke bo lander abo bini muke Vikram phai o lander no ke kabo pai ke te ka ke bo aboro bera ye nai ne ha progyan ke rover bo mung thamu se Chandrayaan 3 ko sa o himba bo Aditya L1 mission ke boro ke 7 payloads instrument 7 jamao mani mungsni kao abora ke puilani number 1 ko ha BELC ke bo BELC mani full form ke visible emission line mose coronagraph bo visible emission line hanima instrument ke ha kaboni PPE number 2 ke SUIT abo ke solar ultraviolet imaging telescope yapio kaboni number 3 ke tongpio SPEX ba ASPEX ke bobini full ke Aditya solar wind particle experiment ya o kaboni PPE number 4 ke PAPA bobini full form ko ha plasma analyzer package for Aditya kaboni number 5 for tongpio SOLEX SOLEXS bo SOLEX ke solar no energy X-ray spectrometer ya o kaboni number 6 for tongpio HEL1OS ba HEL1OS ke bobini full form ke high energy L1 orbiting X-ray spectrometer ya pio kaboni kathamo number 7 okay magnometer tongpio ke bo jamao 7 payloads no 2 years abo Aditya L1 mission ke bunke thangsawo ke bo Aditya L1 mission le bungle abo je buno huya bo jaga o so asing ke bungle arolem sa jora balu e tongnai ha singke bunke aro je L1 point ni jora se bunke thangnai L1 point ba logres point 1 ya pio aron jora se bunke thanai salo so hasu ya inka bo logres point 1 hani ma aron jora so ni ma se putin binchio chalmo taipo je no sapai rima 1.5 million kilometer ba la khachra kilometer 15 lakh kilometer chalo putin binchio abason jora bungse thangye aro so hasike bunke nokha borsiba 5 years nislai po sa bara tongbinai bungkaro ke 5 years 2 months abodike bung aro tongya aro salok tingsaye bung aro research ke bon chini India ni synchron no aro ni khupor no thumye bon phuithainai puthim dio ke bodike sabi ni samung ke ungo nke tawo bungso ne ma ke bo phainai borse ba buskam borse khali ha kau ke khali ni January borse puila ako se bungke aro thangi so inai mami ke nokha talbroi thoya na bung 125 days aro so nei ma Kebo joto suro ke Aditya L1 mission ni sisa information ba sisa kupono no sayek nari mo sisa explain ke ye. Ke tini ni video le basu no anga sakyo na ro kama ke je am sayi rimon jarabu na ro ka kem chimai klan ye. Ke chongchi ma le finatre discount video tini chobor no katha grana no video na rai samochi katha yan jara nai tumon bok pandang no joto no khakchana.